I gdje se ljudi, ovdje Subscripter, danas ćemo igrati na Subcraftu Minecraft. Inače snimam samo Minecraft zato što imam jako loš kompjuter, treba mi kupiti novi, ali ne znam, nije baš toliko uskoro. Bum. Tako da moramo snimati Minecraft. Imam 100 FPS-a, nemam pojma kako, verovatno to do procesora, pošto Minecraft je samo na procesoru, tako rečeno. Ali eto, nisam mogu da snimam zbog škole, zbog treninga, a bio sam bolestan, tako da sve to nisam mogao pričati, promukao sam. Ne razumijem da neko ne snima zato što mu se ne snima, ali kad si bolestan, kad ne možeš ništa. Danas ćemo pričati o nastavniku kojeg smo danas tako rečeno dobili. To jest imali smo ga danas u školi, koji je došao iz DIF-a i on nam je predavao fizičko, tako da mislim da će na početku biti dobar, ali on zagrevanje zove oblikovanje tijela. Pa sad ako oblikuješ guzu tokom zagrevanja, onda svaka čast. Grab apple, grab apple. Kill motherfucker, man. Ajde, pa kako tako nisko? A to je to što prolazi kroz vodu, a da. Tako, baba. Samo što su mene pogodili. A ja, vidi timer. Ja, vidi tim. Puši tim. Eto, na početku nismo imali baš toliko sreće zbog tima. O, ta rima, bože, svašta. Tako da znate, ostavit ću link u opisu videa. Ako budete htjeli da igrate, naravno. Ali eto. Inače, da znate, imali smo jedan rekord, ali bio je fail rekord zato što mikrofon mi je prestao da radi u sekundi, a baš sam dobro s tim i pobedio sam se. Ali, eto, zeznuo sam. Valjda sam ja to zeznuo. Mikrofon je stvarno slabi, zato što moram da ga približim ili stavim na neki predmet, kao što sad stavim na knjigu, da bi se čuo. I eto. Zašto imam mikrofon na kameri, nemam da sluškam. Oh my god, pogodili smo ga, jeste vidjeli to, ljudi? Evo ti ga, neću ti imam. Ko kaže da te ja neću pogoditi? Već sam te jednom pogodio. Evo još jednom. Ne budete to radi. Haha, sad sam ja njega targetovao. To hit. Baš sam ga pogodio. Hvala, daješ mi strela, tako daj. Ne, nije hvala. Što? Da mi strela ako me pogodi. Šta je ovo? Ja, koji fail. Nek baci Ender Pearl tamo na mene da se Ender Pearla i umre. Rekaj, what the fuck is it? Šta je s njim? Šta? Kako su i koji? Znam da su obojica umrla. Dobro. Sami su krivi, sad ću ja da otim lepo kod njih.
Ako budem uspio, ako ne budem failao da me neko pogodi, on će se majke mi iznervirati. Izvijem se, stvarno što tako tiho pričam. Kao što sam već rekao, bolestan sam, a i nije baš toliko. Pun mi je nos. Ovoga. Tako da, ništa. Ajde, ćemo nešto korisno, sem jedne strile. Imao si Ender Pearlka. Kako? What? To fuck. Kako sam se baš odlučio da se teleporta do njih? Gdje je lik? What? Gdje je ovaj drugi lik? Ajde zovem gdje je taj lik, ali gdje je drugi lik? Kako se lik bude Ender Pearl? Kako lik ne? Aha. Yes. Dobro. Ubili smo ga. To je dobro. Ono, valjda. Ovo gas se zbunio, ladno sam pomislio. Samo da ne failam. Neću tako, neću. Ne, idem ja ovako. Ovako da stoji lepo na ulicu shiftam. A najveća fora i dalje niko nije imao strele. Bravo, bravo care. Bravo. Naravno, ja sam pobjedio ovu rundu, valjda sam imao sreće. Zato što sam ja toliki pro da sam pao. Eto, tako da znate. Ostalo još jednu da odigramo, pošto bit će i teško da renderujem klip. Eto, dobri. Ovu mapu volim, imao sam prošli put na ove mapi, ali i pobjedio sam, ali eto. Ne znam koju temu. Znam se, valjda ću sljedeće snimanje da naći neku temu. Valjda iz škole ili tako nešto. Sada, je li imao ovdje 2 česta? Nema, ima i jedan. Oh my god. Ako ovo bude fail, ali baš me briga, idemo još jednu. Ovoga i failali smo. To je taj fail. I nismo. Oh my god. Koji je lik. Da, vidjeli ste da sam noob. Dobro, ne morate da mi govorite. Dobro, odigrat ćemo još jedno, valjda to bolje. Svako, mač! Danas se nadam da ćemo biti na nekoj drugoj mapi. Ali eto. Inače, uzeo sam novi skin. Nam sad mrzi da pravimo onaj novi template i novo sve. Ali eto. Ono je bio epic fails. Tako da... I lijepo potrefio Ender Pearl i sve. Ali... On... Zašto uvijek imam tako malo sredno? To nisam shvatio. Evo ti ga sad. No. Evo ti ga. Evo. Tako ti. Tako je. To. Ne. I ovo je tako loša armor. Da. I eto ga. Sada kažeš.
lajkujte, subajte ovaj video ako vam se svidio, komentarišite. Ako vam se nije svidio, tačnije komentarišite. A sada, gledaj ovaj nuba. To je ovaj. Jeste, tako je. Tako ništa, eto, ćao.